Yes, abakunzi b'ikipe ya PLFC, abakunzi b'imikino, abakunzi ba Tuza TV, abakunzi ba Rayon Sport, abakunzi amakipe akomeye iwacu mu Rwanda. Ni mu nkundira nongera mbaye ikaze neza cyane muri breaking news. Makipe yanyu mukunda ari ku isoko ry'igura n'igurisha, ari kwitegura imikino mpuzamahanga, ari kwitegura guhangana ku isoko mpuzamahanga, ariko imigabo n'imigambi ni yose. Abakunzi ba PLFC amaze iminsi bavuga bati Brian kuri Tuza TV kuki ukunda kutubwira amakuru muri Gasenyi muke wacu, ariko kwirengagiza kutubwira amakuru yo muri APRFC. Bata Brian ko kitakunda kutubwira amakuru yo muri Gitinyiro, ikipe kabisa yambara umweru n'umukara, abayikunda mwese rero mumaze iminsi mumbaza muti Brian kudupfunyikira amazi wa mfura we kutaduha amakuru muri ikipe, ariko nababwiye ntireka nshakisha nkubitinze ibipfunsi, ntabwo nzabahimbira amakuru ahubwo nzababwira amakuru y'ibihari kugira ngo byose mubimenye neza cyane. Ubwo nongeye gutinda cyane mu ikipe ya PLFC, nongere ngaruke mu ikipe yitwa Gikundiro Rayon Sport. Imigabo n'imigambi ni myinshi, ariko no ndakibaza kuki nuba kirimo akantu ko kurebanaho. Ibi ngibi byose ndaje nkugarukire. Ese Rushema Chris Kureki yaradasinye byagenze gute? Esa Bedi Bigirimana wasezerewe kandi agashimirwa na polisi uruhare yagize mu iterambere ry'ikipe ya PLFC nyuma yo gukora yo gukubura cyane polisi ihereye no ku mitoza wayo Mashami Viseni. Uyu musore ubivugwa mu marembo yinjira muri Gikundiro we bimeze bite? Ese kubera iki iyi miryango 12 ya Sport yagiyeho kandi yamaze kuba isetting uburyo bwo gutanga imisanzu bitangira uyu munsi? Isoko ry'igura n'igurisha ku buryo bwemewe n'amategeko ryatangiranye n'uyu munsi tariki ya 10 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Ubwo niho FIFA yamaze gufungurira ama equipe yose kuba yagira gutya akagura abakinnyi batandukanye. Mbaye ikaze rero mu kiganiro cy'imikino kiza cyane kiri amakuru agezweho mu makipe yanyu mukunda, ashaka abakinnyi. Ese ni bande? Ni mu nkundire. Mbaye ikaze mwese munezezwe no kubana na Tuza TV 5 kwa 5. Abakunzi banyamukanagira mu kigo kirasi mitutu mwamaze kumva neza cyane ko ninjiye mu ngamba, ninjiranye n'abakunzi bambara cyangwa se bakunda ikipe yambara umweru n'umukara yitwa APR. Abakunzi yo barabizi ko imaze kwigaragaza rwose, imaze kwigira umwami wa shampiyona hano iwacu mu Rwanda. Abayikunda mwese amaboko hejuru, ndabizi ko mwe mutegereje kumva aya makuru. Nimwe nkundire ninjire mu gihugu cyitwa Burkina Faso ku musore witwa Jacques Pantalo Diarra. Uyu niwe mubona ni umuwinga macacara, agenda nk'umurabyo, ni the flash, arihuta cyane nguyu mu mwambaro wa orange kabisa. Uyu musore witwa Pantalo Jacques Diarra aracenga gacenga n'abagardiye akavuga ati muhave mutavunika, agatsinda ibitego bidashidikanywaho. Abakunzi ba PLFC, uyu musore niwe mugiye kuba mubona muri iyi minsi. Muri Rayon rero ndaza kuba ngaruka muri ikipe nifashishije amashusho yayo mu minsi yashize, mvuga nti iyi kipe nayo irimo amakuru menshi cyane. Aya mashusho y'abakinnyi b'umwaka ushize wa Rayon Sport mu by'ukuri nubonamo batagikinamo ntuza gutangazwa cyangwa se ntuza gutangara nuko barimo, nuko nayifashije kugira ngo ndusheho kugenda mbaganirira ubwino ama ekipe yanyu mukunda. Ngarutse gatoya muri ikipe ya PLFC nubwo muri kureba amashusho ya Rayon Sport, ndaza kugarukira ndeka mbanze nkubwire ko uyu musore witwa Jacques Pantalo Diarra mwarimo muri highlight mu kanya gato gashize. Mu by'ukuri ni umusore mu by'ukuri w'umunya Burkina Faso, ariko APR mugeze kure imutereta yamutereta yagira, ariko icyo amenya nuko atereyo nyiri mushaka ikipe nka za Ali Hilal Abdulrahman ya Ibenge nayo yamugezeho itanga $50 by'amadolari, ariko uyu musore baravuga bati twega muraduhumbi 200 kabisa. APR rero miragenda negosiye ngirebe ko yapunguza ku giciro cy'uyu musore ibe yamumanukana n'umusore w'umuwinga wihuta cyane, watsinze ibitego umwaka ushize shampiyona, umwaka ushize ibitego 10, atangamo assist 7 zose. Uyitwa Jacques Pantalo Diarra, uyu nguyu ikipe yiwe yitwa Salitas niyo yakiniraga. Ni umusore kabisa uciranirwa iburyo yihuta cyane, yaba agiye kuba igisubizo cy'ikipe yitwa Nyamukandagira mu kibuga. Ubwo abayikunda mwese nizere ko maze kumva neza kandi mwarebye zira highlights zura musore yitwa Jacques Pantalo Diarra muri APRFC. None ninjiriye ni mu nkundire ntinde gato muri Rayon Sport. APRFC ndaza kwigaruka nsoza kuko nayo ifite mwandi makuru tugomba kuza gutekerezaho. Ese bite bya kapiteni wayo ni Mugabo Claude, bite bya Gilbert Barafinda, ibi byose mbigufitiye ku meza. Pavel Nzira arerekeza he? Ibi byose ndabigarukaho nsoza ikiganiro. Niyo mpamvu mubwiye ngo urakaza neza kandi ubane natwe kugeza kirangiye kugira ngo byose bikugendekere neza. Banze ndebere niba waramaze gukora subscribe kuri channel kugira ngo ujye urushaho gukurikira amakuru y'imikino. Niba arayikoze wumve kuri umwe mu bantu
abantu benshi cyane nshimira mugira uruhare mu iterambere ry'icana, kuko iyo wakoze subscribe, iyo ngusabye no gukora kuri like binkorera nta nduru nta ndishyi, kandi ukoze comment utubwira uko wakira amakuru yacu bidushimisha kurushaho. Abakunzi ba PRFC ndaje mbagarukeho cyane kuko nari maze iminsi muvuga yuko rwose nibanda kuri Rayon Sport yonyine, gusa nayo ntabwo nayirenze ngo kuko nayo abakunzi bayo baba bavuga bati nyamuneka tuba dukeneye amakuru ya Murera. Nkundira ninjira muri Murera rero muri iyi minota mbanze ncacambuwemo mbabwira aramutse kuri tariki ya 10 z'ukwezi kwa gatandatu udukurikira atandukanye hano iwacu mu Rwanda cyangwa muri diaspora. Ndakwifuriza guhirwa muri byose, amahoro Imana itanga no mugisha wayo bihore mu bawe ndetse no mu byawe, nawe ubwawe ukomeze kwibera mu biganza byisumba byose. Nge nitwa MC Johnny Brian, niba rubwo mbere umenya natwe menya ko ageze mu rugo rw'imikino, kandi nta gushidikanya byose uraza kugenda ubisobanukirwaho. Hanyuma rero ni mu nkundire bakunzi bacu kandi bakunzi ba Tuza TV, mu nkundire ninjirira cyane muri ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport irimo amakuru menshi cyane nyuma yuko igura n'igurisha ry'abakinnyi ryatangiye. Ubwo birumvikana bagomba gutandukana, nagiye mbabwira benshi cyane, ariko none n'abagomba kwinjira muri iyi kipe mu muryango wayo kabisa ikinjiramo. Biteganijwe ko iyi kipe ya Rayon Sport izatangira imyitozo tariki ya 21, ubwo uhereye uyu munsi hasigaye iminsi 11 igatangira imyitozo mu buryo buri official. Umutoza Afahami Lotfi yamaze gutangariza ubuyobozi bwa Rayon Sport ko azagera mu Rwanda tariki 23 z'uku kwezi kugira ngo aze gutegura abakinnyi bagomba guhangana ku isoko mpuzamahanga cyangwa se mu marushanwa mpuzamahanga, dore ko igikundiro izajya muri Confederations Cup kandi igomba kwitegura kujya mu mikino ya shampiyona ihagaze neza. Ibi rero ndabihera kuki Afahami Lotfi arashaka kuza kare, kubera yuko abizi neza ko Rayon Sport y'uyu mwaka agiye gutoza nta kintu na kimwe wavuga ko izabihuriyeho n'uyu mwaka washize, kubera ko icya mbere iyi kipe izabisa n'ari nshya hafi ijana nka 95% Rayon Sport izaba ari nshyashya rero. Ibi ngibi bivuze iki rero? Bivuze ko igomba kwitegura kugira ngo abakinnyi baze binjire muri filozofi y'umutoza, hanyuma amara kwinjira muri filozofi y'umutoza babona uko bitoza neza bagamije gushaka intsinzi, kubera ko Afahami Lotfi ni mushyashya, Rayon Sport ni nshya, urumva ni nshya mu bakinnyi. Uyu mwaka iratandukana n'abakinnyi benshi. Ibyo rero birahita byerekana iki? Birasaba ko iyi kipe igomba kwitegura kesaswa ku gishoboka cyose bakinjira mu ntekerezo za systeme z'umutoza witwa Afahami Lotfi. Iyo saxophone mwumva ni y'abagabo bakora indirimbo yitwa Rayon Sport niwe dukunda, yakozwe n'umugabo witwa Aimable afatanije n'umugabo witwa Ivan Mpano. Ni abagabo baririmbye iyi ndirimbo ya Rayon Sport. Abariyo bose mu mwambaro w'ubururu n'umweru bati niwe dukunda, nta yindi kipe yatugwa ku mutima. Ivan Mpano na Aimable tubashimire cyane uruhare bagize mu gusunika ibyishimo baririmbira gikundiro n'abayikunda bose. Amajwi meza azira amakara z'abaririmbyi b'abahanga muri system cyangwa se mu muziki uzwi nka Solfège International bararirimbira gikundiro. Hanyuma rero iyi kipe ya Rayon Sport mu by'ukuri mbya navugaga nti Afahami Lotfi aragera mu Rwanda tariki 23, ariko iyi kipe iratangira physique cyangwa se imyitozo y'imbaraga tariki 21 z'uku nguku turimo. Ubwo rero iminsi isigaye niyo kwinjizamo abakinnyi bashya banatandukana n'abari basanzwe. Mu bari basanzwe bazatandukana mwamaze kubyumva ko abasore ba mbere batatu bamaze kumenyekana ko batazakina Rayon Sport barimo Hagira Guha yamaze kumvikana ikipe ya PRFC kuba azayikinira akayisinyira amasezerano y'imyaka 3 muri miliyoni 20 ngo bazamwishyura. Hanyuma Bugingo Hakim akinaga ku ruhande rwa kuri gatatu ara ku ruhande rw'ibumoso akaba aramaze gutandukana n'ikipe yitwa Rayon Sport. Bugingo Hakim nawe bikaba bivuye yuko uyu musore agomba gutandukana n'ikipe ya Rayon Sport. Mwagiye mubyumva ko nawe yamaze gusinyira APR cyangwa se kwemezwa ko azakina na APR FC akaba yishakira intsinzi.
uyu bugingo Akimu miliyoni 23 zikaba ngo ziri ku meza ya Nyamukandagira kugira ngo ayikinire cyangwa se azayisinyire, byose byamaze kumenyekana. Abakinnyi bose beza abareye mwabifuriza guhirwa, nubwo mbizi ko abareye hari igihe uyu mukinnyi avuye muri Rayon Sport musigara muvuga muti nagenda zibonera, ariko mujye mwifuriza babakoreye neza kuba bagira amahirwe yo kuba nabo bagira icyo bunguka. Rushema Christian adasinye kubera ko habuze ubushobozi, habuze amafaranga, abasaza ku kintu bakirebanaho, ariko reka nibutsa abareye ko imiryango 12 yatoranijwe cyangwa se agiye icamo amaparite kugira ngo bitegure, biyemeje kugenda batanga miliyoni 5 kugira ngo ari miliyoni 60 kugira bare ko baba bagerageza mu gihe Skol itaramara kurekura konti y'amafaranga, hanyuma Rayon Sport ikomeze kuba igura abakinnyi. Rushema Chris yari yaraye yumvikana na Sport ko ashobora kwisinyira uyu munsi anytime mushobora kubona yambaye umwenda w'ubururu n'umweru, ndetse kandi nuko yemeze kuri Abedi Biramahire, byose biracyapendinze, reka ubwo nze kuza kubigarukaho wenda maze kumenya izindi update, ariko kuri inshuro naho ngaho bigeze. Polisi ibasezereye abakinnyi benshi barimo na Abedi Biramahire na Kabedi Bigirimana, aho namuvuze Abedi Biramahire ntabwo ari byo, na Abedi Bigirimana, ndetse n'umutoza wa polisi yaraye ashimiye cyane uruhare bagize mu iterambere rya polisi naho babigejeje, gusa nubwo nta gikombe batwaye nuko byagiye bibagendekera. So muri apere rero ubwo navugaga uriya musore witwa ubwo niho nigarukiye Jank Patalo Diara, uyu musore w'umunya Burkina Faso, ni umusore utangiye guhamagarwa mu ikipe y'igihugu senior ubu ngubu kuko ni umusore ukiri mutoya, ariko n'umusore umugabo witwa Sheikh Jibril Watara bakomoka mu gihugu kimwe arimo agerageza gupushingira kugira ngo Rayon Sport irebe yuko nako apere bisiriwe ko yamwegukana. Uyu musore arahenze, ikipe yabo yitwa Saltas yaciye apere $200,000, apere iragerageza gusunika ngire ko hari cyakunda irebe ko yakwegukana uyu musore witwa Jacques Pantalo Diara. Hanyuma ubwo reka tureke iminsi zatubwire, ariko apere umve ko uriya musore mwabonye w'amacenga menshi cyane, w'amadrible menshi cyane, ashakwa ni ikipe yitwa APR FC. Reka njye kuri uyu munyezamu witwa Pavel Nzira ari kumwe na Pierre Mario Ishimwe. Uyu musore rero arimo arashakishwa n'ikipe yitwa Kirondoni Municipale hariya mu gihugu cya Tanzania yitwa KMC. Ikipe yitwa KMC rero irashaka umusore witwa Pavel Nzira, bamaze no kumvikana ibijyanye n'amafaranga byose, igisigaye nuko yahembwa y'amezi 2 ari imbere kwa 6 no kwa 7 nibwo amasezerano ya Pavel Nzira azabarangira, hanyuma agahita yerekeza mu gihugu cya Tanzania. Niko amakuru agera kuri Tuza TV abivuga. Reka turebe bya Pavel Nzira ko bizakunda, ubundi tumwifurize kuzahirwa. Azizi Kuranya Basane muri Gikundiro, uyu ni umusore mu by'ukuri ikipe ya polisi maze iminsi ishaka, ariko yakanzeho amaze kuyibwira ko afite Rayon Sport amasezerano y'umwaka. Polisi yamwe ati genda we negosiya n'ikipe ugura amasezerano yawe ubundi tukwishyure, nguyu umusore afite akantu gatukura mu ntoki. Rayon Sport avuga ati polisi amafaranga ibi afite ni nk'ikigega ni $50,000. Ibi ndaza kubigarukaho mu kanya, mugire umunsi mwiza.